سلاف همان نهیدارم هم باشن که حالی و چیه اگر هم بکاربن پیام خواهنه که بنویسینش کدره هم تبلی مدبن حالی و چیه روشه و چیه یا مثلا نارین هجی تبله هبه هجی اشکرینه بیه جمالبات چند کسان داخویانی دان بیانات خو اشکره کرن داخویانی گشتی یا مالبات هجی هیه اما ام دبینن که بده سیوان نهاتیه نویساندن یعنی قنبه نگوتنه وانه ام دبینن لی هیچی تشتک اشکره نبیه دو مهنک قناعت خو بیان کر لی بله طبی اوجی سدی سد نراسته تنه بقاسی کو من شوپاندیه 23 روزن شوپینم دیدم بر هف تشتند کیون سری من هنه تشتند نا کیون سری من هنه یعنی زحمت مروج ناب هف درخه طبی دوینا برده برارزی آپ یل آنتالیا دبیجه آپ تلفنی میکریه ساعت در دور هفتا هشتا یعنی هفت بارد کم باسا زیویان کریه تو علاقه به نارینی تونه هجی yani narin bavê ki eşkere yani ne hatibû eşkere kirin wan de bûna narînê birayê narînê dibêje em ji kesî ne dişikêdane dibe apê me ne sûcdar e ama sûcdar bejî dibe bila were ceza kirin yani tiştê ecêb hene ama çi biye di nava 25 saata da biye yani di navbera saat 3:30 û 4 da biye دوان وقتا دا چی بیه ساعت 40-45 ساعت نه 3:45 عربا نوزات بختیار چوی دویچه او ده کامره دا خوید که اما چی بیه بریوی بیه باشم ای رو جدای هوانو یعنی مثلا نارین امیل بنده بین بلا هدیه دی وره اشکره کرن کاچه و یکی نافدای اما تشتکی هی روز دو هفته از تشتکی هی سر سکنم اما حوالی مچما چاپمنیه مچما به اصرار لسر ناسکه انزم سازیا عرف یا لگرینه دوی هم سر بسکن کسی که وی سازی بره و دوی جقارا دنیزیه لازه لعفرینه لهمبر کردان شهر کریه و یا تیزانین اف دوست آپه سالم ناوی دوست سالمه لافرین شهر کریه خواه که فرمانداره که اوسو پیناست که او سازیه که لیگرینه و که ناوی عرفه اما و که افاده یعنی جا که پیم خویای بچه دیگره چتین اوسو دناو دا بجیدی که حتیه لگون لیگرین پیکانیه رولاوی چیه آپ بکیجان آرماجی گازی کریه وره افجی هجای وره لیکولین کرن از میوان ملوی داره از باسا مجرد نارینه کاج میوان مج بپرسم و که کرده کی جب پرچه کی دنه کردستان کاچه وادی بینه مسئله کاکشار و رمارتو بخیراتی از وی سرسری من ودران عزیز دسته صاحبان بوی لای وازندی بوی برنامه زندی لسر مجار جور بجور و براستی لکردستان او مجارا جم کشتنی کم نبو نها مجارا زارو کشتنی جهات سه براستی دمکه کو راگهاندنا ترکیه یا کردستانی گلکی بگیرانی خستیه بن باندورا خو سدم جی او کو یعنی اف زاروکه او لگندکی کردستانی جهیلکی ترک آنتی پروپاگاندا دکن لدجی کارکی وها و کارکی پاشورو جهیلا جواکا کرد یا فعودال ددن ناساندنو بس حق و حقوق زاروکه کی ناکن دوان کاری وها دا جی دخازن دیسا جبر مسئله سیاسی مسئله نتوایی کردا بچوک نشان بدن براستی ایشکه گرام بو یعنی کشتنا وی کچکه بوی شکنجه و پشتی 20 چند روزا جی پیدا کرنا جنازه وی دناوا آوه دا و بوی هویتی شکاندنا چوکه وی اوزارو که 8 سالی کاکشار ev aliye dramatik meseleye. Nahat tu 23 roja tu jî muhakkak dişopînî. Çi ket serê te
مثلا دولت 2019 روزا به هزاران عسکری خواه به پلیسی خواه به سازی خواه ایلی گرینی و نکاری کشکی پیدا بکه یا جی پیدا کر اشکره نکر داوی ده لسر ifade itirafkar ki çuket navaçam de nevalede cenaze پیدا کر yani çit ke veserete devlet bizane bu naxaze bibine çima çu alakat devleti bu wanda buna narine heye yani emin xat tiştek neket serimin ama emzanın gündeki tekiliye bir devleta kurra heye ev eşkere vakidin دفردا يعني تكليه بدولتا كرة بحزب الله را نظام هناك بيجن بهدا بار را تأثيره وي آلية فكري دا تشل دمالبات دا تشهية دمالبات دا تشقومية دنابرا جنوميرا دا مامي وي اوانا همو او خالنكو لغور من دولتا تركيا تنين ناخذ بر يك مسألة وي مسألة أشكرا بك او جی تکیلیا وان کسین که افزارو کشتنه به دولتا کور را که ناخذ جواکا کرد او کینو نرحتیا خو لدجی وان لکردستان بده اشکره کرن چونکه اف کارانه سالک لو 2 سال نینه دهان ساله ام هشتا جی 17,000 کس فاعل مجهول زاروکین کردا روزنامه‌وانین کردا سیاستمدارین کردا اکتیویستین کرد هشتا جی دوسیاوان و گرتیه و دایکین شنبیه به مرمی به سالانه لسر کوچه و کولانانه آن دایکک لبر اوی لبر دادگهین ولایت اورفای رونشتیه بحث عدالتی دیگه جبر وان به عدالتیانه اگر او به عدالتیان سالین بری خودی برسوک وانا جهیلا دولتا داگیر کرا ترکیه یا سردست براستی ایرو او تراجیدین وها خمگین جی نده قومین براستی رو راشیه که با دولتا که که بحث حق و حقوقات که لحق و حقوق ده چاوی وانده لکردستان خودی ناسامه که دنن لترکیه جی بحث دموکراسی و نظام ناسامه که دنیا و حق و حقوقی و عدالتی تکرن دست دولت دوی کاری ده هیا به گلک مرما یک مروه وان یه و شارتی کلدجی دوزا سیاسیا کرد خبات دکن ناوه وان کد خبات وان آشکرانه به دو جواکا کرده وک جواکا که پینگه هشتی وک جواکا که فعودال لدجی حق و حقوق مافی جنا و زاروکا بدن نشاندان یا خلاصه یا گرنگ لدجی دم پارتی و پککی لباکور کردستان وقت پارتین خودی رول وقت بیجن آنتی پروپاگاندین خو بدن دیار کردن و براستی یکو گرین یکو اندامین وی مالباتی او کسین که او جنایت کرنه جهیلا گلی کرد و بتایبت جهیلا گندیا و او مختاره کیه گرک وها راحت جیانا خلوی داری دوام نکن بر دوام نکن گرک لی پرسینا جواکی لدجی ویکریارا هوانه اشکره ببش برکو براستی که ماسیه که مازنه بو جواکا ما چه جارال دجی حق و حقوق زاروکا نبویه جواکا بوه که حق و حقوق جنا بیتر جه ولاتین جینار ملتین جینار ده پراکتیک دا اثبات کریا و ایروژی ام دبینین لچار پارچه کردستان ناو دنگ شوراشا جنجیان آزادی هیا دوی دمی دا شهید کرنا زاروکه که بوی آوای هوانه اویجی پیام سیاسی دیدانه با کردین پرچه دن اکاکشر ام هیجی نزانن ام وی مسئله دا این آلیه که بده صورت ام درباسی مسئله روجدات ناوین ببن مسئله سیاسی کل بندامنه روجدات ناوین تم دگوهره اگر گوهرینه که بر به باشیه و چینه به هزاران نارینه دن و ورین کشتن البته نها مسعود بزیشکیان سرکمار نوی ایران چو بغداد جوی داری در باسی هولری بو جهولری جی چو سلیمانیه از او صد زنم اگر شاش ببیجه بله افگراوی داوی بخواره چه دکاره بینه جبر که هر سرکمار وسا زو ناچن سلیمانی ناچن هولری ناچن کردستان هرمه اما سرکمار نوی ایران بزیشکیان چو داری جو همجی لدروی فارسی کرمانجی جا خفی اتخوازم تو چوی نوی شیروه بکی یعنی
یان جی ام بوی پرسه دست بکن باشتره به هلبجارتنا بزیشکیان را گلو ایرانه که نوچه بو یان ایرانه بره تنه اکتور گوهری سردمک نو به هاتنا مسعود پزشکیان لإيراني رژیم دا دست بکرن جبر کو د سردما رئیسی دا او بریاره هبو کو سرو کمار بره ایران که هاتا کشتن بشیوه که گماناوی اینن دوان روزانه دا به عراقی لی دا پروتوکول دا هاتناوی حولیر هبو نبو از نزانم باورم مسعود بارزان ببورن یعنی مسعود پزشکیان زیده باری او پروتوکولا کو جره هاتی دیار کرن تیدا چهه چینیه دوی روشه دا که هندک کارو کریارن پارتین یعنی استاتویا باشور کرسان دجی پارتین روشالات کرسان جی چه بو او نچار به باشور کردستان او لحولیر و سلیمانی جی حفدیتنا چه بکه که براستی پیامن گرنگ تیدا هنه یا کل عراق اسرائیل یعنی یکم علاقه دارد که از دکمم نابره یکم علاقه دارد که تو دبیج لایرانی دوره که نو سردمه که نو دست فکریه جبروی که اکتور گوهری بجی ایران بریار ده خب گوهری نه مجبور بون جبر کود سردم رئیسی دا هفدیتنین لسر بمبا نوکلری یعنی اتمی ختمی بون اکونومیا ایرانی به کریزه که مازنترج سالین بری رو به روما بو گرانی ده 3 سالین تمن کمارا اسلامی بن سروکاتیا رئیسی دا 5 قات زیده تر ببون تمام گفتو او داخازن کووی دما هلبجارتنه دا پروپاگاندا جرا کربون همو والا در کتمون خلق گلک ناراضی بو مثلا شر فلسطینی و غزه و اسرائیل هاتا گوره دوی دا دست رئیسی و تیماوچ قصحبو دوی هرشا حماسی دا او جی بسیاره که بون سبب داوی و مهره جهول راکرن انسانک آنین لبرانبری 5 نامزدین که محافظه کار بون دهات پایین و دمیجه مدهف پیوینه که به آژانسا مزوپوتامیا آنفی را گود که یه پزشکیان بینن چونکی دخازن بوی آوایی کسی که رفورم خازن دی ایران دا هنه که راضی بکن یا دویجی بریا کسی که وها که چند زمان ها دزانه دی نوا ایران دا هندک تکیلین خوین پولیتیک به کردارا به تایبتی که هیزا اعتراضین ایرانی به تایبتی ده شورش جنجیان آزادی دا دنگوان بلند بویا هنکی اتمسفیری داخلين لعراق اصل خو نجي استخبارات نه عسكر باصل خو انسان کی دکتر از او صد زانم انسان کی دکتر لدشر ایران و عراق داجی وک پاسدار کی خدمت کریه لکردستان جیل دجی کردا گلکی تشکرینه لتشت کووی سر کومارن بری جداد که اوکو اصلا بابوی قصر شرینه لگور ناسنامه کو هیئت دستی مده و او بخول مهابات هاتی دنیای دناوا کردا دا مازن بویا کلتورا کردا باج دناسه راست بجز دیوی کرده از وی نظامن ملی کلی نکری او بخو سنا بجه از آذری ما لی دناوا کردا دا مازن بویا جو کرده که بهتر مثلا کردا دناسه او زمان کردی جی دما داخوه بزاراوه حرما مکریان یعنی منطقه محابات ناونداوه داخوه 1954 هاتیه دنیا یعنی نها 69 سالیه و انسانه که دکتور قلب جراحه انسانه که کو دناوا خلقه دا وک انسانه که میانه رو یعنی معتدل تیناس کرن سبب سرکار اینانا وجی دنگدان دا که برجه که کم جی خلقه دنگدان او بکو به هنده گهراندنا چه بکه اجال عراق دما برایدارین دولت عراق را آخوی لسر مجاره که گلک گرنگ او بکو او قری گازه کل عراقیه جاره کدن لإیرانی وگرینن ولی رایدارن عراقی جی بتایبت وزیر در و فواد
حسین جوان را گفت که هند جهیل آمریکا و هیزن روژاوا و لدورپیچه که اکونومی را رو برونه اگر کاری که وها بکن قری و بدین بانکین مین بکوین بر هرشن وقت بجن دورپیچه آبوری آمریکا و جیه وکه و بین دیتن دوی واریده هرچند 40 دقیقه زیده تر جو وقتی که هاتبو دیار کرن با هف دیتن اینوان لی ایران نگهشته انجامه که لی ده 14 واراندا 14 پروتوکولن اکونومی امنیتی سیاسی وان در روژا دناورا پزشکیان و دولت عراق دا لبغدای هاتنه امضا کرن نه هم بین سر کردستانی دما هشتا لبغدای بو دما روزنامه وانه کی کانالا رودا و به فارسیه که گلک شکستی پرسیار لیکر هون کنگی دچن اوی دچن کردستان اوچه اوی به کردی برسواوی ده اوا گلک بالکش بو دوردا هم دوار زمان کردی دا لعراق پیامک یا بو رایدارن عراقی و از باورنا رایدارن ترکیه به تایبت اردوغان و استخبارات اویجی گلک تنگاون که سر کماری والاتا که وکه ایرانی تی به زمان کردی دا آخفا و همو هفدیتنین وی لی حولیری و سلیمانیه به زمان کردی در باز بونه یعنی دکاره تاثیر لسیاست ترکیه جی بکه دکاره یعنی وها به تفسیر کرن که کرد ایدی هیزه که مغزنن زمان کردی زمان که زمان زندیه وکی دنجی او قالبن حشکن که وک دیواره که بلند دبینن لدجی خو دکارن او دیوار بین شکاندن اردوغان جو بچه فیری کردی ببه فیری زمان کردی بزاره و کرمانجی ببه دماتی آمده و روحای و ماراشی به کردی به کردارا یعنی گاکشار وزیری وانه که کرمانجی من امونو تزانن هنه بله حقا فیدان کرده جوانه بله به صدان یعنی دکارن یعنی اوا پیامک گرنگه جهیله که جی بو کردا کردین با کردستان که به تایبتی نزانن زمان کردی چند زمانه که دولمنده و زمان وانی آخفتن پرانی ترکیه او جهیله که جهیله دنجی چوینا سلیمانیه پیامن گرنگ تیده هنه که ده پروتوکولا سیاسی هاتنوی با عراق و با کردستان دا باورم نبویه لی چما و ها کرن جبرکو او زخت و زورن لسر پارتین سیاسی کردستان جی بجی کرنا بارگه سه بشن کماله جهریمکی با حریمکی دن لپی پروتوکولو وقت بیجن هفدیتنین دنابرا پارتین سیاسی باشور کردستان و قرارگاه رمضان یا سپای پاسداران چه بونه و پزشکیان هات او تکلی یه بهستر بکه بخوشی دی بیجه تکلی ما باشن امی باشتر جی بکن ایجا بویرا با روشالات کردستان پیاما گرینگ اوکو امج پارتین سیاسیان روشالات کردستان را بیجین ایدی پیواجوه که نو دست بگیریه پیواجوه نو جی چیه هیزا کردا دیدن هیزا کردا یا جماوری و گریدای وان پارتین سیاسی کومالایا حزب دموکراتی کردستان ایران پژاک پکک نظام پارتین باشور کردستان نه یعنی مکمل هیزا گل و اف پارتیانه مکمل هون مثلا دولت ایران فکر بکه دوان دمانه دا به هرش و زخت زور لسر پارتین سیاسیان روشالات کردستانی به ریا پارتین باشور کردستان انستاتو باشور کردستانی بکاری بن و حرکت ناوا جغرافیا سیاسیا با روشالات کردستان دا بسکنین او و خالش بیر دکن که دما شورش جنجیان آزادی دست بکر چه رول حزب سیاسی دوی کاری دا نبو او ملت دست بکر و حتی گهشت تهرانه اجا گلک آرمانجین دولت ایران بو وی کاری هنه یک دو دزانه 605 کیلومترین سنورین هفپار دنابرا ایران و
هرما باشور کردستان ده هنه ده ای سال دا دوان 9 ماه در باسبوی دا 8 ماه و چند روزا دا او داهاتا آبوری یا دنابر عراق دولتا ایران دا 140 لی هرما کردستان چه بویه وکی دنجی کرده خواست جپزشکیان را بیجن کو ما او پارتیانه جی وان جی بجی کر ما سلاح جدستی وانستان ما بیچک کرن آیا دیسا هونه فوزه یا جباجاره که کردای وکا اورمیه بشین نسر حولیری دیسا هونه دجبری ما امنیت و آسایش ما تبلیه بکن آن نه وکی دنجی هدف پزشکیان اوکو زخت و زور جهیلا اپوزیسیونا روشالات کردستانی لباشور کردستانی دیمنی که شرچو میوره از بارد که میوره جبر اینترنتیه دنگی و هنگ دنگی چو دیمنجی چو نه باورم هات او دانستاندن اندنا برا استاتویا باشور کردستانی و آمریکا دا پیامکی بده استاتویا باشور کردستانی لپش درین گرتی ایرو او هفدیتن و او چیبونه لیاز باور ناکم رایدارین باشور کردستانی بکاری بن تشتکی لدجی هیزن آمریکا بکن چونکی قراره دوان 2-3 سالانه دا هیزن آمریکا جه عراق خوبه کشینن و بین لحولیری بجیه ببن جه هیلا دنجی هیزن رادیکالین اسلامی وک داعشه لأوروپا و لروشحالات ناوین چالاکین خو زیده تر کرنه هیزا که لهمبری وان هیزن هوف حتی انها دقادا پراکتیک دا لروجاوای کردستان و لباشور کردستان خو ثابت کریه کرده آمریکا دوی واریدا کرده دخوازن ایران جی دوی واریدا دخوازه بکرده را هندک پروتوکولا امضا بکه خالک دنجی دخوازه پیامکی بده ترکیه جی چونکی ترکیه دمکه کو گلک مانورا ده کو استاتویا باشور کردستانی زیده تر جی ایران بخواه گریدای بکش برکو دوار آبوری دا باشور کردستان گلک گریدای ترکیه و دوره دا جی رقابت اک دنابرا ترکیه و ایران دا هيا ليك عم بنرين بشتي وسردانا پزشکیان دقادا استراتژی مراتكم ويروجي میوانك مهبو بدري ما صحبت كر احمد پلداجي ما پیري صحبت كر امنا گیشتن انجام کی نا دشر یکم یجیانه ده شر دویم یجیانه ده بلوک هبون مرو دزانه کیجان هزل کیجان عالیه اما دشر سیم یجیانه ده هنك تبلیغی هي مثلا بنره ایران لالیه کی امریکا لالیه کی امزانن هر یک لبلوک کی جهه دیگره اما هزه نابری هنه وکه عراق مثلا عراق هم تکیلیه خو به امریکا را پر باشه هم به ایران را مثلا کردستان هم به ایران را باشه و هم به امریکا را باشه یعنی چه به وسا هرم گری هنه یعنی هلوستین گری هنه نسبی نرش اما هم دنیرن سیاست پکی یا رشه یا سپیه یعنی پر گریده پر جیناگره مثلا نافبر خو امریکا چقاس راست کریه نزنم اما تم امریکای سوجبارده که اما لهمبر ایران هلوست وان چوای ام تام نزنم یک جتشتا کو البت کردان علاقه دارد که تکیلیا ایرانه یعنی ایران بکیجان چاوی لپکیکید نیره او جی ام رختکن و رولا کردان دوام بلوکان دا شخص پرسامنه اساسی اف بو کرم که بله تا اشارت تشتکی گلا گرینگ کر از بینم بیراتا پر گرینگه دوان دانستاندن دیپلوماسی یه دنابرا 4 دولت داگیرکرین کردستان دا کرد هیزک مازنن چما جبر دو صدما یک کرد هیزا گوهراندن و گوهراندنان لی حریمینه دوان 20 سال در باسبوی دا کردا لسوریه گلکی گوهراندنین مازن چی کرن شوراشک چی کرن ایرو استاتوه کوانیا دموکراتیک هیا کو دوار ناسنامه دموکراتیکو کریارن کو
لهريما خوسر تنكرم بدولة سوريا راهيج بدولة تركيا وإيران راجي قابل مقايسة نينن ناين قياس كرن يا خالد دويه لچار پارچين كردستان حركتا كرد حركتك زندية بو مثلا نتوي ما دو استاتو هنا حساب كتابك هيا دنابروان استاتو دا و دولت انجينار دا دانستاندن آبوری و سیاسی هنه تو دبینه سروک کمار ترکیه دچه بغدای پشراتی هولی ریشی سروک کمار ایران تی بغدای دچه هولی ری و سلیمانیه جی یعنی الورا هیز هیا و اگر سبای آمد جی به ناونده که خوسریا کردان دیسا اینن یه وحابه به وکی دن دوان سالانه دا کرداجی دقادا دیپلوماسی از بینم بیراتی ککشار بریانها روبرین اوروپای وقت دهاتن ترکیه به تایبتی دهاتن سردانا پارتیا HDP جی دهاتن آمده راست بیجی و دمه رولکی جدیه HDP هبود سیاست ترکیه دهاتن روبرین باشوری کردستان جی مسعود بارزانی جی پر جران دم هاتیه ترکیه نچیروان بارزانی جی به عینی آوای چونه آمده ناوند HDP زیارت کرنه هدیتن فرمی پیکانینه یعنی دوان سال اندالیه ده دولت ترکیه خواست هنک سی بخسر رولا HDP رولا کردان یا ده آمده ده اما حتی کنگه وسا دوام کن نزنم اما دم پارتی چقاس دکاره جنوبا به تحصیر به او پرسات راسته یعنی تو بالی دکشینی سرویه کی که آمد ببه وکه هولیر راسته آمد نهاشی وکه هولیره بلکی دهنده قادا دا بلکی بلندتر جیبه به تایبتی دوان روزانه دا که دم پارتی حاکمیت که خویا معنوی هیا ما هیزا کردین با کردستانی لوانه دید دما که 500,000 کس رجیان سر کوچو گولانا و نهشتن شارداری وان بکوین دستی AKP او ویا ریل بر AKP گیر کو ایدی جبر و شوندا او ریبازن بری ین جی کرنا نظانم شاردارین خو ببی کو دنگ گل لبرچاو بگیرن کاکشار توسط بیجیام از نه طرفدارم یعنی از خواهم رخنه بکم از ما علیه دهنک عاجزم از نه نبترمه جولمت شو مثلا جولمت شو يعني قال ما بخاصي كو إيجاب كر خدي الجولة مرجع درناكت. الراس. سالحدين دميرتاش ويا والي قهيجة حبسي دانش بوان ماشي كيبر جدي بيك نهاتية. يعني ودنجي خداوان يعني والله يدا أم داينن ككشاب. لا أزلي دريدا تاني رخناك بفرسم ده سالين بريدا يعني أم همو تشتاب چار بچار باش نابينين. ده سالين بريدا دماكو هشتا AKP به مهاپیرا وقت متحد با چکرنا دولت خو نداو دیار کردن هندک بلگد بیجن کو جه HDP خواست کو حکمتی به هفرا چکن و دو وزیر جی دو وزارت خانه جی بدن کرده اوا چقدر ادوی وارده اگر HDP هنگی باورم وقت متحد دولت حکمت چکر و بلکه او زخت و زورن کو ایرو هنه نبونه از بترمه اما سیاست حرکت با کردستان گل دوار سیاسی دا گهاند یا استیا که تربیت کو راکسیون نشان بدن راکسیون کو لوانه هبو خوزل جولمیر گیجی هبا تو راز دبیجی کاکشار او تشتت بیجی راست تیگوتن یعنی AKP بری کو به مهپیرا بزوجه به HDP رانا بری باش بو پیواجوی سیاسی هبو اما روش نوسایه دولت ترکیه دولت کور AKP بریود به وان پیش تا بریارده بو کو پیواجوی سیاسی بدن دست بکرم بکیجان آرمانجی با آرمانجا ضعیف خستنا سیاست لگال آکورد با آرمانجا ضعیف خستنا گریلا اب همی پلان و پروژه بو باشی همی درکت ارتین ها اطرافی وان هنه همی پلان بو اجبر وی که مسئله زلاله وان پیش تا پلان کربو سیاست لگال آکوردان آل ترکیه تک ببن والحاصل امنا که بنا مسئله نیتا من اوه ککشر از آرمانجا مسعود پزشکیان یا حتنا بیا بغدا کردستانی هم ببم یا دنجی ادخوازم باندورا ایرانی لسر روشتا ناوین هم ببم یعنی گرانیا ایرانی چقاس هیا لروشتا ناوین شرکی سیمی جیانه هیا بحث کن
هنک دبیجن دست به کریه هنک دبیجن دست به نکریه اما گرانیا ایران هیچ قاس هیه ضعیفه شر و دست به بکد نبروان و اسرائیل ده یعنی ام هنکی بکیون نوا سیاست روجدات نوین از کیف خوش ببم یعنی امش ترکیه در کیون ترکیه سیاست نه پر زلاله ککشار یعنی سری هر کسی ده زلاله جان جبر ضعیفیه سیاست همه ام جانا تینه لیستو کن راسته يعني AKP MHP دولة تركيا نك ليستوك شد كما دخلنا بخفكان ام جد كيف نوا ليستوك وان ام هنك جارنا بسني خواج جدا و جارنا ام داويدا دنيرن ايكو ضعيف كتي ام جد تركيا در كيفن كاكشار روشات ناوين ده گرانيا ايراني خاص هي بله البته ام جی ترکیه نکارین در کنج برکو دولت ترکیه جی دولت که روشالات ناوینه و ایرو پیامه که گرینگا کو مسعود پزشکیان دکتر مسعود پزشکیان ده او بکو دبیجه و که ولاتین اروپایی ام جی در روشالات ناوین ده سنورات ناو خدا راکین او گوتنه که کو و دیگر سر پسیارت که دولت ایران ده آلی سیاسی آلی آبورید آلی جواکی ده خدان کی جان هیزه کو تی به ادعا که وها مازن را دخوازه گوتنا خول سر کرسیا کریاره بده وقت بیجن نشاندان اما تشکی پر مهمه مربوط کرده که مانشت یعنی پزشکیان لبغداد یا لحولیر داخویان یک کوسادا لبغداد مثلا اف سیاست پکیه جی کاکشار اف سیاست پکیه اره بس اره بله راسته اجا او کار چقدر ممکنه ام گرکش ایرانی بپرسین دما تو دخوازه تشتکی و ها بکی و دمی زمینه او لازمه زمینه که چیه؟ شر نبه همو قوم و گروپ اسلامی رادیکال حزب الله و حماس و نظام چوچه همو دبن حمایت دولت ایران دانه که شر اسرائیل دیکن ایرو که غزه وک باجره که نفوسه که مازن تیدا بود 2,300,000 کس بو یک کاولخانه و ویرانخانه یک اول پی او هفکارین دولت ایرانی چی بو اگر شر دنابر فلسطینیا و اسرائیل ده هبه دویجن شر لروشهلاتا ناوین کس کردال دوی ناوی دا نابینه اره کردا پلان و پروژه گلک باش و دموکراتیک بو برای و برنا حریم هنه اما کس کردا نابینه ید بینن جی چاوی خو دگرنج برکو جوی پروژه دموکراتیکا کردا ده ترسم بتایبت ولاتن اسلامی کو مثلا دخاله یکی دا گلک الدجی حق و حقوق جنانه اجاد تکلین ایرانی و ین پارتین سیاسی باشور کردستان اگه ام بحثا پیمان الجزایر 1975 دنابر شاه ایرانی و عراق صدام حسین دا بکن هنگی جی ضربه که گران لکردادان لی ایرو او نمایه ایرو کرد لباشور کردستان خودی استاتویه که قانونی یا سایل گر قانونا دولت ناوندیا عراقی نه و استاتوه که کردستان عراق گلک آودانتره و پزشکیان وی جاری چوبو بسره جی بسره وقت بیجن ناونده که پترول یا همو عراق یکو دوی داره دا خلق عراق چند جارا هرشی سر کنسولخانه ایران کرن و خواستن ایرانیا جوی داره درخینن چنکی مسبب روشا خو کریزا خو یا آبوری عراق دیدن و ایرو پیوندین کو دنابرا ایران و باشور کردستان دا هنه یه نکاری بن او زخت و زورا کو دخوازن لسر پارتین سیاسی یه روشالات کردستانی چکن بکهن انجامه که اگر ایرو ام نزانین دناو برا رایدنین یکتین اجتماعی کردستان لسلیمانی و تیما دکتر مسعود پزشکیان چه درباز بگه لی زمینه و بری آماده ببو و حتی وی داویه دخوازم ویجی بیشم مثلا به آوائه که فرمالیته کسک
تسلیمی ایران کرن کنها فیلمی و درد کبنور که منجولی کشاندنا قانونیت بجاز آزادمو از بخو حاتمه و هندک روزنامه وانین به پرانسیب اوا کرن هجت اکو دوی دمی دا کو دو اکتبر دا حل بجارتن لکردستان باشور کردستان هنه بکنه امرازکی ناکوکی د ناوبره یکتیه و پارتیه دا کو دو پارتین سرکن الباشور کردستانی و اوی حکمت الباشور کردستانی تشکیل بدن یعنی پیک بینن لی اینن او روزنامه وان دما کو دولت ترکیه تیل شیلا دزه روزنامه وانا دو کجا خلق سیویل دو کجا آنجی ایرو حاتیه کتیه نوا دل حریما بهدینان بیدنگل زانه از برادا دخوازم یعنی بحثا پرانسیب اخلاق راگهاندن کارا بکم کو کارکی نکن آگر شر دناو برامدا گرتر ببه اجا ایران ادعای پرن لی رقیب ایران جهنه به تایبت ترکیه و عربستان السعودی دوان وارانه دا رقیبین ایران هم دواره سیاست دا هم دواره آبوری دا و هم تو دوزان دماکو رئیسدار مسعود بارزانی چو عربستان السعودی چوا جهیلا رایدارن عربستان السعودی و به گرمی هاته پیشوازی کرن و وک متحده که خوب تایبت او هلال سنی کو ده بیجنه قول و قرار دانه یعنی فرادات خازم بیجم کرد خودی هیزه کم مزنن کرد دینه دیتن کرد اگر بین انکار کرنجی مثلا وکه کن هیزا با کردستان پککی و دم پارتی آنجی هدف نابینن لیل پش پرده دبینن امجی چی دزانین بیا جوان پروتوکول امنیتی آسایشی دبینن که دنابر اون ولاتا دان چی دبین پزشکیان که ایرو گود امی سنورا راکین دنابر ولات مسلمان دا وکه یکتیا اروپا اوانه یه اوا چالشک نویه یعنی حرکتک نویه دوالات روشالات ناوین دا لی سروی کنفرانس و هفدیتن جیه چه ببین و هیچ گمان تیدانینه که اف بریاره تنش هیلا پزشکیان و نهاتیه داین بلکه ریبر کمار اسلامی خامنه‌ای و به تایبت سپاه پاسداران که لپش پرده ایرانی بریود به همو قانون و قرار او ددنه دیار کرن پروتوکول او امضا دکن اوانه بریده هاتنه یعنی دیار کرن اما دما کو ل روشالات ناوین د ناوبرا هیزن آلیگرین ایرانی او حزب رادیکال مسلمان لدجی یهودیا شرحیه افتکالیه چوا چه ببین به چه مرمی به چه مناسبت یعنی نه که سری مجی ککشار یعنی از پرت صمیمی درست نابینم ایرانی بله. یعنی به عربستان السعودی را شرد که لیمن لسوریه که به نواشر لهمبر اسرائیل جبهه ود که لهر دری پوزی خود هر دری رد که یعنی از یعنی او سری ایرانی دلیل ملت ایرانی او قصه فقیره یعنی بله. فابریکه چینا که آبوریا خواه پیش ناخه همی هاتنا خواه آبوری دخه خدمت شهر سلاح پفچون هر کسی و که دشمن خواه ایلاند که او پاش جیته روجات نوین هم سینوری خواه کی را راد که سعودی عربستان را سینور را راد که نه همی سنین روجات نوین و که دشمن دبینه ایران بله و که نوین دکی شیعیان دبینه بله بله اجازه یعنی از روسیه دبینیم اجبی یعنی داخویانی هم به من صمیمی نایب درست نایب بله اول تشتکی آشکرایه ده 45 سال تمن خدا به دهان جاره افتشتانه اثبات کرنه نه دما هنده گهراندن و گهراندن آنه که بسیاره کر آیا شر جهانی سیسی دست بکریه آنه ایران دای دست بکرن لی چقدر استیداب سرکتیه اگر لدجی اسرائیل بکاری با ضربه که گران بوشینه هنگی شر درباسی پیواجوه که پر مترسیدار ببویا لید وی وارده شکست خار حتی حنیک الولات وان تهران هاتا کشتن و کرامت و سیانت وان خسنه بن سفری آسایش و امنیت وان به صدان وقت بیجن نشان پرسیل هم بر چیکرن که چو ولاتا کی وصام مازنه او قصد بی ادعای نکاره کسی که دهندری ولات خود پایتخت ولات خود پاریزه پشتی ویجی هرشا و گرشا و امی وها بکن و امی قیامت را کن تشتک نکرن زانه او نشان ده کو
یک دواره چک و سلاح دا ضعیف بویه دو دواره آبوری دا هیزوان او یا بری سالم بری نمایه یا سی دما دبینه کو اسرائیل دبیجه اگر تو هرشی سر ولاتیم بکی تو فوزه که باویجی از وقت دبیجن امکان انتین آبوری ده هندری ولاتی ده بکم هدف ایدی بیدنگ دمینن همو نه اگر تو لمدیا فارسا گهدار بکی بنری همو گوتارین وان او قهرینو او نرحتی او هرشا گرشا خلاص بونه دوی هفتی 10 روزین در باز بویده اجا هاتنا پزشکیان بو عراق جوکی سفر یکی یا سردما سر کوماریاوی براستی پیامین گرنگ تدانه و جهیلا دنجی تو دزانه ایران دواره آبوری دا نها نسبت به 10 روز بری زختن گرانتر لسر هنه جبرکو او کوریدورا زنگزوری جی که روسیه هات آذربایجان پوتین هات لآذربایجان علیف دید ایدی او هفدیتن جی دناورا روسیه و ترکیه و آذربایجان و ایران دا زختک زیدتر خستیه سر یک کاکشار اگر تا مسئله روجات نوین دا عالیه که از خواهدم بارم سروی مجاره مثلا کوریدور زنگزوری از بینم بیره تماشوانان و از پرستا خوشته بکم بله. یعنی اگر خویه تا مثلا روجات نوین تمام کرد اما من تمام نکر بو از زنگزوری از اشته پرسم وقتا زیده نه مسئله ام دریش کن نه ایران چما من گوادن گوت از صمیمی درست نبینم لروجات نوین ملتک بی خودی و که کرد هنه و جالی فرمی و نکارن پرستنا خواب کن نکارن چک و سلاح باوی که فرمی بکرن ستاتیو آنتونه نه باشور کردستان نه روجاوای کردستان لدولت که وکی ایرانی پر به حسانی دکاربو پیشی لدولت ترکیه بگرتا پر به حسانی دکاربو دما تروریسم دولت ترکیه لسر هر دو هرمانده ایران دکاربو بگوتا بس یعنی افتشتا کتوت کی به پیوانه به اصوله جبركم ملتك هي بهزه هي قوتها تتشوان يعني صحايا هوائيه روجاوي كردستان دكاربو لدولة تركيا قد خبكرا يعني از بحث ايران يدكم جبر بيه كي از درست نابينم صاممي نابينم يعني دكاربو بيشيل دولة تركيا بگره هم وكي دوست دولة تركيا دكاربو كيتا نابري وهم جي وكي ركبر دولة تركيا دكاربو كيتا نابري اما نكيته هيجي شانسي خواندا نكري دكاره جبركو بإيراني ركو كيكمه هي رابرديو كيكمه هي ديرو كامه هي بشه زمان ما هر تشتي ما يعني كوزني منه اگر باقل بياد بيج نه باقله باقل بياد كربو مرا بمرا بكتنا وهف كاريه جبركو جمان انكار و امهاتونه داروكرن هي اعدام هي بيقانين که دجمروواهي الايراني ويا مثلا كولبري هي هاتشت مثلا باقل نه اگر هندك باقل بيا لروجات كردستان فابريكا سر فابريكا كرو فكره اوقاس انسان جن جوان كتش مهنه كرو بخبت كان الفابريكا هلبرين دكاربو برودكسيون دكاربو تشيكرانا بفروتانا دفرا و اداره خب اما چيه 100,000 انسان ما محكومه کوچ اوي كرنه بازرگانيه قاچاق يال سر سينورا يعني اف حمي نشان مدك ودي مرو ايران لبرچاو مروان دبه دولتك كوجير دولتك ادام كر دولتك کو انسان وکه کولت ده خبتاندنه چاره جوارا نابینه بله لسر حالك مشترك یا هر دو دولت ایران و ترکیه پرستا کرده لهر دو ولاتا دوار تاریخی دا 1936 6 سال پشتی شهید کرنا ریبری سرهلدانا روشالات کردستان سمکویشکاک رضا شاه پهلوی سردان ترکیه کر و چو هفدیتنین سیاسی او امنیتی دنابراوی و مصطفی کمال دا در بازمون دوی دری دا خالا هری گرنگ یا کل سکنین امنیت سنورا بو هم شورش شیخ سعید تا بسانده بون هم شورش سرهلدان آگری هم یا سمکوی شکاک لروشالات کردستانی گوت ایدی ما هنگی هر دو به هفرا دبیجن ایدی ما دجبرین خو خلاص کرنه جبر و شیدا پیدا
حتی ام هینه امی لدجی دجمنین خوین هفپار یعنی کردا امی خالن هفگرتن و هفکاری لسر نقطه سنور زیده و زیده تر بکن قرقولا چکن و امی حول بدن که دجمنین سرخبونا ولاتن خو جهوله راکن هر دو آلیا بحثا کرد کرد جوی دمی حتی روژا ایروژی چه گوهراندن چه نبویه تکلیم پروتوکول امنیتی دنابرا دولت ترکیه و ایران داجی بری ساله که جنو دا جرکی که حاتنه نو کرن وی خالده اما او تشتی که دا بحث کر او جی گلک گلک گرینگه ایرانی بخوشی دی بیجن گلک خالن مشترک دنابرا ما کردا دا هنه او انسان روشنبیر و دموکرات اگر ما درست وقت بیجن به کردارا تکلین خوین سیاسی جواکی دیروکی هبونا بلکه ایرو پرچه همو پرچه کردستان جزء که آخا سنورین سیاسیین ناو آخا ایران بونا اوی جیده بیشن یعنی مثلا تا نهاجی گلک جارا به دولت عراق را محبتناتی بیشن سلیمانی جزء که آخامه کد پیمانا قصر و شیرین داشت محاتیه جدا کرن بریا عثمانیا حتی کردستان باشور کردستان جزء که آخا خو دبینن حتی دیاربکری جزء که آخا خود بینن که لپیش سر چالدران جوان هاتیه جدا کرن ایجا دوردا اگر نکرنه و ایروژی ملت که جدا دبینن از ویجی بوده بیجن وار روزانه که پزشکیان لکردستان و لعراقیه گنگشه که تند نابرا کرداو او جواکا سیویلیا ایرانیا به تایبت روشنبیرا دا در راگهاندن واندا دست بگیریه و گلا کسی بیجن چما پزشکیان چویه به زمان وقت بیجن جدای خوازا یعنی کردی دا آخفه او دا پروتوکول ویا سیاسی دا نهاتیه درج کرن نهاتیه نشاندن یعنی مناقشه که تند چه بویه پشتی که پزشکیان چویه سلیمانیه و حولیره و او استاتوه که فرمی وقت بیجن دام پیدانه اجا نها او جی بردوامن در راگهاندنا وقت مثل ایران انترناسیونال بی بی سی و تلویزیون دنین ایرانیا دا او پرانیجی دوردا کردا و ایرانیا دعوت دکن گل دجی هب بسر مسئله باخفن باشه هوانو از ورم سر مجرا و زنگزور حوالی کو هایامج مسئله تونه از بدو گوتنان ایزاح بکم نها زنگزور کوریدور اکی دنابرا نخچوان و آذربایجان دایه نخچوان هوزانا سینور ترکیه یه همال ویالی اقدرید که به ایجا اگر اف کوریدور به کوریدور بریاروی هاتیه گرتن وکه شرط کی پیمانا دنابر آذربایجان و ارمنستان دابو پشتی شروان لقرباغه ایجار بریار هاتیه گرتن نورمال کوریدور کی وده به اگر کوریدور به ترکیه نخچوان آذربایجان همی سینور وان رشایی دبن یک ایدی کنترل ایجاب ناک اف کوریدور گلک مهمه جبو آذربایجانه و جبو ترکیه جبر کو نخچوان بشکی آذربایجانه ایجا وی روزی ایران در کتیت بجه از قبول نکم روسیا رولاویچیه طبی تاثیر روسیا لزر آذربایجانش خود دیاره ترکیه کتیه نابره دبی لاوی روسیت که دبی ری بدمه که هم کوریدور خوش خورا وکم اما ایران دش درکت گلو بریا وی پروژه زنگزوری و ناکوکیه که جدی درکه و دنابره ایران و دولت ترکیه ده اگر ناکوکی آن درکه هم کرد هنک نفس تکنز نیت من نور که کشار بدران جان کوریدور زنگزور دوار استراتژیک آبوری و وار ژئوپلیتیک دا لحرم گلا گرینگه اجبر کو جهیله که او کوریدور امکانا لعرده یعنی یا دیرکت یا آذربایجان بو نخچوانه و پس راجی جورا بو ترکیه آماده دکه و جهیلا دنجی دبه سبب کو دوار
آبوری و تجاری دا هنده گهراندن مزن لحرم چه ببن جبر ویجی ایران به کوریدور جخورا وک مسئله که پر حساس و استراتژیک دبینه جبر کو دکاره باندوره که گله کور دوار آبوری امنیتی و ژئوپلیتیکی با ایران ده قفقازا باشور دا چه بکه و که دنجی تو تزانه یعنی آذربایجان دخوازه برای ترکیه پترول و گاز خو بگهینه اروپا و اواجی ده به سبب کو او پروتوکولا اکونومیا کو قرار بود جو کرکوک اوانه یعنی تا 1900 و 2030 برای بحرا ناوراست در باسی اروپا ببه هم او ککشار هم او در باسی اروپا دبن هم جی ترکیه بوری در باسی آسیا دبه حتی چینه دکاره بحر حضره بکار بینه در باسی چینه ببه بله بله اجا اوه کوریدوری باندوره که پر روله که پر گرنگ دواره تکلین یعنی اردنگاری و دانستاندن هاتنو چون لحرم چه بکه یعنی ریه که او کوریدور که کمار آذربایجان بریا ارمنستان دگهین نخجوان و داویج دگهین ترکیه و اروپا و که تا گود او کوریدور لحرم دنابر ارمنستان و نخجوان دا قرار گرتیه نخجوان زان منطقه که اتونومه که گریدای کمارا آذربایجانیه که تنه برای عرض به آخا اصلی آذربایجان را تکلیاوی نینه یعنی دکه نابرا دو بشین ارمنستانه یعنی جهب جدا دبن او کوریدوره جو بشا خویا وقت بیجن بشا باشور ارمنستانه یعنی ولایت سیونیک که جراد بیجن زنگزور در باز بکه اجانها گرینگیا و کوریدور چیه لگور یعنی استراتژیک و آبوری گلک گرینگه و وکمن ایران چوا حق دخواد دبینه کلدش درکبه گلو او کوریدور زنگزور تام دکبه نابرا سینور ارمنستان و ایرانه بله اجا تنی ریاکو ایران به اروپا و گرید ده او کوریدوره اگر او کوریدور راب به یعنی ازنه بده ایران یعنی وستنور خو ازنه بده که آذربایجان پیرا بگه نخجوان جو خوب گهینه ترکیه هنگی رول ایران دوار آبوری دا گلک ضعیف دبا و پشتی شر 2020 لقرباغ ناگورنو قرباغ او مناقشه او گنگشه دنابرا کمار آذربایجان و ارمنستان و ایران دا و ترکیه دا جی البته هشتا جی حتی روژا ایروژی بردوام و گلک بگرانی لجیر باندورا او گهراندن ژئوپلیتیکین حرمه اجانها او کوریدورا زنگزور بو ایرانی لچن آلیا خودی گرینگیه که استراتژیک و ژئوپلیتیکه اگر ازنا تهبیت از به گرتی بحث بکم بحث که سربستی ککشار یک یعنی دست ایران دیگه ها بازار قفقازیا و اوراسیا یعنی ایران لریا ارمنستان و نخجوانه خود دیگه هینا بازار قفقازیا و اوراسیا و اگر او کوریدورا زنگزور وک ریکه وقت بیجن آنینو برنه اکتیو ببه دکاره ایران دکاره بریا وان یعنی ری تجاری وقت بیجن محروم ببه اگر یعنی بو آذربایجان و ترکیه دی بیجن یعنی اگر فعال ببه و وقت دنجی او ترانزیتا کالا یعنی او امراضن که ایران دفروشه در و هنگی یک گیم ببن وکی دنجی پرزگریکا امنیتی و گهراندن ژئوپلیتیک جی هنه چیکرن آنجی بهیسکرن کوریدورا زنگزور کاره هیزا دولت ترکیه
و به تایبەتی وردا لە دژی دۆزا کورجی زێدەتر بکە و هەروەها تێکلێن وان و کۆمارە ئازەربایجانی ژی لە هەرێمێ vegerinە وەک دەبێژن ڕەوشەکە دن ئەو کار دکارە ئەو تەوازنا قودرەتا ژی یعنی لە قەفقازیا جنوبی یعنی قەفقازیا خوارێ لە دژی ئیرانێ bi zerera îranê biguherîne çima ji ber ku îran her tim di herêmê da xwe wek lîstikvanekî ku kilîl dide sidaye di herêmê da li pey wek dibêjin parastina berjewendiyên xwe û bi taybetî pêşîgirtin li reqîbên xwe ku yek ji wan jî Tirkiye ye û her wiha İsraîl jî tu dizanî têkiliyên İsraîlê û Tirkiye û Azerbaycanê jî di warê aborî da gelek ew bihêzin û di vir da eger ev korîdor rolê Îranê têda nemîne dikare İsraîlê jî li dijî wan gelekî wek dibêjin bihêztir bike bibandortir bike heta kuştina reîsî jî dibêjin di wê derê da di warê teknîkî da rolê İsraîlê têda hebûye ya din jî xaleke din peywendiyê bi Ermenistanê ra İran wek dibêjin têkiliyên wê yên tarîxî û siyasî li gel Ermenistanê hene sedan sala ve ew korîdora Zengezorê dikare têkiliyên yani irtibatên erdî yani erd di navbera İran û Ermenistanê sinûrdar bike dema ku ev protokola di navbera Rusya Ermenistan Rusya Azerbaycan û İranê bigihe encamê û yeka din jî tu dizanî Ermenistan wek welatekî cînar bo İranê rolekî gelek giring hebûye di siyaseta derveya İranê li gel welatên Qefqazya yani Qefqazya bi taybet başûr îca eger ev kanal yani ev yani gotina dawiyê servê mijarê eger ev korîdor vebibe hengî ew rêyên tranzîtî yên kalayên Îranê jî tên guhorandin di navbera Azerbaycan Nexçevan û Tirkiye da ev korîdor yê gelek aktivtir bibe îca İran li vir a mumkin e gelek yani pareke mezin ya dahata xwe di warê aborî da ji dest bide ji xeyrî wê jî ev korîdor dikare wek dibêjin rêyên din yên wek alternatîv ji bo cîbicîkirina enerjî yani hêzê û kalayên din çê bike ku hingî rolekî wek dibêjin negatîv di barê tranzîtî da bo Îranê li herêmê yê bicih bihêle xaleke din jî di vir da ew tewazuna hêza li herêmê tê guhrandin İran gelek nerhet e ku eger ew korîdor bibe sebeb ku rolê Tirkiye û Azerbaycanê li menteqê zêde bibe hengî rolê Îranê gerekî kêm dibe û ewa dikare bibe sebeb ku di warê hêz da di warê qudretê da bi hevkariya İsraîlê lê dijî Îranê dîwarekî bilindtir çê bibe ku zirara berjewendiyên stratejîk yên Îranê têdane yani bigiştî ew korîdora Zengezor bo Îranê wek meseleyeke gelek hessas û stratejîk tê diyar kirin li gor ku ez dinêrim di ragehandina wan da ji ber ku ew bi xwe dibêjin dikare bandorên gelek giran û berfire di warê danûstandinên aborî emniyetî jeopolitîk û siyasî di Qefqazya Cinûb da yani ya başûr da çê bike berwêndê jî İran gelek hesas e û dibêjin bo me parastina Zengezorê ji nanê şev û rojê jî wacibtir e û guhorandina sinûrên ewa ji bi taybetî ji Rûsyê ra ku rapor dane name şandine nameyeke vekirî digote nasandina sinûrên navneteweyî eger hûn bixwazin biguherînin bo me xeta
صورة وهن نكارن ما باوري بوهاي هون لبشت و خنجري لما بدن Kakşar çi paramet keve, çi paramet Kurdan dikeve. Yani eğer İran bibêje xeta me ya sor ji bo me meseleyeke jiyaniye ama Türkiye jî wisa Türkiye jî dibêje xeta koridora Zengezurê ji bo me heyetiye ev dibe boriyekî ku em pê nefes digirin û her du aliyan ve hem ber bi Avrupayê ve û hem ber bi Asyayê ve rê ve dike em pê nefes digirin. Eger nakokî wan derkevin fayda me çi ye têda Kekşar? Fayda me ew ku divir da nakokî di navbera Îranê û dewleta Tirkiyê da zêdetir dibin, divir da ku Kurd dikarin li du aliyên sinûrên Rojhilat û Bakurê Kurdistanê bibine asteng li dijî vê protokolê ku bi her hal ev gaz û neftek ku derbas be li ser axa Kurdistanê derbas dibe ve Kurd nehêlin ji ber ku yê dijî wan bê bikar anîn hem diwarê wek dibêjin danûstandina bi welatên Ewropayê ra hem jî diwarê danûstandinê bi İsraîl, Azerbaycan û Tirkiye ra û vane tu dizane protokolên ekonomî bi hemû heq û hiqûq û wek dibêjin nizanim prensîbên demokrasî naguherînin. Evane hemû yanî axıftinin. Eca ew menteqa Qefqaz wek dibêjin diwarê jeostratejî da jî bo Îranê xwedî rolekî heyatiye. Bo me Kurda jî aynen wisa. Çünkü hiç guman têdanîne eger li gel Îranê, Azerbaycanê, İsraîlê, Tirkiye di vî warî da bigehin encamekê yê li dijî Kurda jî hindek xal hebin ka em hûn li dijî Kurda bi taybet li dijî PKK hûnê bo me çi bikin ve bi qasî ku ez dizanim niha li menteqa Makoyê, Bazirgan, Xoy, Agirî çalakiyên yani amadekarî hene bu hindek çalakiya li dijî dewleta Tirkiye û heta berî çend roja jî di geliya Quturê da sê hevalên gerîla hatine şehîd kirin. Eca çêkirina wê koridora Zengezurê dikare hindek metirsiya jî yani tehdîda jî bo gelek warên cuda ji hev yên emniyetî bo Îranê diwarê emniyeta enerjî, emniyeta jeopolitîk û heta pirsgirêkên çandî jî çêbike ji ber ku ev herêm ji zamanên kevin da Îranî wek beşek ji medeniyet yani temeduna Îranê diden nasandin û di dirêjaya dîrokê da wek dibêjin gohrandinên wek dibêjin cor bi cor jî tecrübe kirine. Eca Îran ber wê hindê jî naxwaze ew qedera ku bi serê Ukraynê hat bi serê wan bê. Yani îsrara Rûsyê li ser îcatkirina yani koridora Zengezurê wek dibêjin senaryoyeke siyasî ji bo razîkirina Azerbaycanê û piştgiriya wan li hemberî yani Ermenistanê dizanin ku tu dizane Ermenistan niha dixwaze çi ber bi Rojava ve vere yani ber bi welatên Ewropa û Amerîka ve vere ve ditirsin jî heta Rusya tehdît kirine hûn dikarin ew tiştê ku bi serê Ukraynê hat bi serê we jî vere yani ew hatina Putin bo Azerbaycanê peyamek bû bo Ermenistanê ku karekî neke tiştê ku li Ukraynê çêbûye bo we jî çêbibe. Eca di wan ama Azerbaycan sadık Rusya'ya. Bartıkım bandora Rusya li ser Azerbaycan'a gelek zede. Ne olsa? Bele du müttehidên ekonomî diwarê aborî da Ermenistan feqîr li Azerbaycanê petrol heye di kevin da yani ne yani bê ew bê sebebe ku heman nişka wa divê rewşê da ku şerekî giran heye wekî dike teqîba qanûnî ya navneteweyî dijî Putin heye heman nişka da tê Bakoyê hevdîtina çêtke û di roja dimîne li ser Zengezurê digihin
هندك بروتوكولا او تركيا جي تزاني دي صاحب ديتن چیکرنه به روسیه را اوانا تأثیر لسر مثلا کردال روجاوای کردستان و باکور کردستان بتایبتی و پشراجی لباشور کردستان جی دکن. البته باشور کردستان جی هندک پروتوکول اکنومی سیاسی به دولت آذربایجان را چیکرنه که هندوزانم بری دمکی نیچیروان بارزانی چو ورا اجا رقیبین یعنی رقابتك مازند نابرا هیزن حریم دا و حتی ناونتوی دا جی به کوریدورا بچوک یا زنگزور را چه بویا او شرند نابرا کمارا آذربایجان و ارمنستان پشتی که او سرخوبنا خوش سوویتا برستاندن و نهاجی تو دبینه او ناکوکی هشتا جی بردوامن و اواجی لپی سیاست روسیه تید کو دو گهراندنا او چه دویجن گهراندنا پولیتیکه یعنی المنطقه خودی رولکه و حتی تدید او 100 و چند هزار نفوسا کل ناگورنا قرباخ بکو با آوه که کردستان سورجی لوربو ام دبینین چه گهراندنه که مازن دواره جی بجیکرنا نفوس دا پشتی که روسیه خوبه دنکر لهمبری گریارین ترکیه و آذربایجانی متخواست کشر چند گوتنا باسوی بکم بریا دو روزان من دو بلگین مهم آتاتورک پاروکرن باسا پرورده کرمانجی و بحثا خسریا لقرباغید که کردستان سور از خوازم بینم بیره حوالین ما ای تماشوان اگر بکاربن بچن دو ویدیو ما دا دو بلگین گرینگین آتاتورکنه نها او قرباغا چیایی که آذربایجان و ارمنستان لسر شر کرن نورمال او کردستانه کم نجی یعنی ملت وی داره کردستانیین بلکی 600-700 سال برینه زوده هاتنه او نه کوش برین وی داوینه رانیش شدادینه بله اره ایجا پشرا وقتی که گوهرینا دموگرافیک پیک هات کرد ستالین هات لسر ایجا پشرا ککشا همی نادر کتیه هوله لسر زخت آتاتورک یعنی لسر رجا و دوستانی آتاتورکیا به ستالین را ستالین وقتی که کرد جوی داره درخستن شاندن کازاکستان دورین جدا او دور حت داگرتن به آذری و به ارمنیان و پرانیجی باورد کم ارمنی تیده هاتن بجی کرن ایجا نها او آخ دبن کنترولا آذربایجانی دا بو بره اجبر که او اتونومی او مافی خسریه و مافی زمان آذربایجانی دا کرده شهروان سر آخا کردستانی ایجا نها او بلگه درکتنه هوله حوالی که مرا قوانج بو تاریخش بو دیروکی هیه شکرم خورا ویدیو یا فوتوغرافی آتاتورک ایرشو سپیل سریه اوی تماشا کن فکری و مرختکم بله من دید و روژه تاو کربو فقط تشتاک دنجی بیشم ایرانی دی بیشن اگر او مثلا دنابرا ترکیه و روسیه و آذربایجان دا سر کوریدورا زنگزور سر بگره ایدی ام هنگی خاطره خوش جیرانه که خوی هری کونار یعنی ارمنستانی دخوازن تو زانه 30 ساله که دنابرا ارمنستان و آذربایجان دا شرکه او پروژه هفکاریات نابروان دا لسر پیشنیارا روسیه نها هاتیه وقت بیجن مطرح کرن و بری دمکش نزانم تا آگادار بو وقت بیجن بردف که وزارت درویا روسیه بحثا مجارا وکرنا کوریدورا زنگزور با آوائه که جدی یعنی دیار کرن یعنی گوتیه بومه گلک دالان یعنی آنجی کوریدورا زنگزور وک یک جرین کو وکلیله که زیرین یا آنین و برنا تشتا یعنی کالایا کمارا آذربایجانی جره بریا ارمنستانی بر روسیه و ترکیه و گریده ده و هر وها پشراجی
امکانا پیوندیا دنابرا آسیا و اروپا و روشهلاتا ناوین دا یعنی چه دیگه بنیرا او تشتا چقاس او کوریدورا بچوک چقاس گرنگه کو او قص فایده خو هيا و هر وها او کوریدور رید دا یعنی ازنید دا آذربایجان کو ببیکو او پوستین یعنی او پونکتین وقت بیجن کنترولین ارمنستانی لولایت سیونی که کوان کنترول بکن ایدی یه وهر راحت کاری خوب بکن و او روجی به سبب کو دنابرا وقت بیجن یعنی رابطه یعنی دنابرا ایران و ارمنستان دا به یک جاری به برین جبر ویجی ایران ده بیجه بومه اوا خالا سوره او دوینا بریدا او زنگ زور وقت دالانه که ژئوپلیتیکی تی ناسکرین کو من بریجی گود او ریا ترانزیتا ترکیه بو باکوی جه ولایتا آذربایجان روشهلاتا ایرانی یعنی جدا دکه اوا جی گلک گرنگه او دورده ده جی کو ایرانی زرره که دنجی دبینن اجا او قفقازیا باشور درجاهیا دیرو که داد گلک واردا حتی بوما کرداجی خودی وقت بجن رولکی جو استراتیژیکه بو ایران جی به تایبتی در روژا ایرو دا و دگلک واردا دکاره بو ایرانی ضرر و زیان مازن چه بکه اونها جو بسا سکنیه جبرکو پشتی وی که روسیه خواست تشتکی و آجان و ترکیه را بکه ایران جی تهدید کرد گوتو وی دمه تو کاره کید که ام توک متحده که خو نبینین و ام مجبور پیوندین خو لگل امریکا بهستر بکین او بو سبب که هیئتا که روسیه خو گهاندن تهران و ام نزانین چه رودایه و جبیر نکه که او ده حال حاضر ده او حریمه وک اتمسفیره که استراتیژیک دنابرا دو دریاین رش و خزری یعنی کاسپین قرار گرتیه او منطقه که ما بحث کرد یعنی زنگزور و ارمن و وقتو دوزانه رولکی پر حیاتی یعنی جیان گرنگ دواره جیب ذکرنا انرژی یعنی حس و هر وها گرنگ تر جوانه چیکرنا آشتی و ثباته و چیکرنا توازن دنابرا ولاتین منطقه خودی هیز دا براستی چه دیگه اوا گوتنا منا داوی راسته تمام گوتنی دی داوی تونه ککشر ام دوام تکن بله کرم نها مسئله که جدی ترکیه داربه 12 ایلون 1908 ایرو سالوگرویه لی ایرو من بزانبون داربه 12 ایلون نخست روژه بخواه ایرو سالوگره بلکی همی حوالی می روژه مگر سر نقاش کرنه روژه بخواه انجامی چما نخم روژه بخواه جبرکو داربه 12 ایلونه جبو من روژه کی جریزیه همی روژین جیانا لناوا دولت ترکی 12 ایلونه جبو من هیجی لزندان دولت ترکی اشکنجه هی کشو خورتمتینه کشتن جیانا وان جوان دستندن نخوش ناینه بردن دیسا عینی روش هی بریا 12 ایلونه جی روش بوی شکلی بو پشتی 12 ایلونه جی جبرویه که حتی که تکوشینا دوزا حق یا کرد و کردستان نگه هیجه سری نگه هیجه آرمانجا خواهی نیهایی لترکیه هر روش جبو کردان 12 ایلونه yani fikra min ev ji ber vê yekê ez nakemin nava detaya çünkü ez ana bikemin nava detaya bibêjim 12 îlonê 1908 çi biye zindana Amedê filan zindan û demê neheqî li rewşa îro dibe îro jî eyn rewş heye belkî xirabtir e jî erê wisa ye hengî tenê Amedê zindaneke mezin hebûn ha hemû Kurdistan û Tirkiye biqasî 30-40 hezar kes feqet şoreşgerên Kurd girtîgehên دولتا ترکیه و باکور کردستان باجار نبونه کو تشتی کل جی فابریقه و
هیزا جبو کارکرنا کارکرا چکرن زندان چکرنه و روز بروزی دیوار وانن بتونی بلند و بلندتر دکن لدجی آزادی خوازن کرد ریبرین کردا دیگرتیگه هیدانه پارلمانترین کرد دیگرتیگه هیدانه روزنامه وان و سیاست مدار روشنبیرین کرد به دهاند زندان دولت ترکی دانه یعنی او تثبیتات او گوتنات گلک گلک جه دایه کو 12 ایلون 1908 برای هفکاری آمریکا و جنرال فاشیست کنان ایورین نتنی فرقک بر روژا ایرانی نده بن سرلشکریا اردوغان جنایتکار و مهپ و آکپی دا بلکه روش خرابتره جی او تثبیت ایجا سردا جی جالی فرمیتی و جی دستور بنگهین یا کو ایرو لترکی تی پیکانین یا 1981 یا کنان ایورینه بله یا ویه بله وکی من زانی هنگی بقاسی 650,000 کس زیده تر هاتنه بنچاف کرن میلیونک و 683,000 کس جی و کسی خطر هاتنه یعنی ناویان هاته دیار کرن 7,000 کس زیده تر هاتنه یعنی جزای اوی داردا کرنه بوان هاته دیار کرن 5 کس جوان هاتنه اعدام کرن 14,000 کس لولایت ترکیه هاتن دور خستن و 30,000 کس جی در خستن یعنی راویان جی هاتنه در وی ولات و وکی 656 کس جی بلکی زیده تر جی دبن شکنجه دا شر وانی پفچونا دا جیانا خو جدزدان و به هزاران فیلم هاتن قدغه کرن و او روش دوی روشی دا دوی آگری دا پکک رابو پکک بهستر بو پکک هیسا خود در باسی در سنورا کر و سالن شون دا پشترا شرح چکداری لجی دولتا ترکیه اعلان کرو و او جی بو سبب کو او تابوین کو در حق وان دا حبون خلق همو جوان دا ترسیا وحشت دکر همو هاتن شکاندن بتایبتی پشتی 15 تباخه بروینده جی یعنی دیسا بون کو گوهراندن و گوهراندن وی دمی لحرم دانه در دست بکرن و نچار پشرا او جنرال فاشیست روش و گاراندن روشک آسایی و گور بون و جهنم بون او چون و ایرو کرتش داد میدان دانه زاروکن مظلوم دوغام که شرطش همی تشتی کتا گوتن انجام ضربه 11 ایلون یا ویدمه طایب اردوغان AKP MHP و دولت ترکیه همی ترکیه کرن زندان yani وان ویدمه belki insana dixistin hücreyan dixistin zindanan bekdanin ama İro tamamı Türkiye bir zindan u çava dibêjim ev ne propagandaya devleta Türkiye weke dişe Afrinê wê derê 1000 insan wextê têne kuştin ji darbeya 12 îlonê xirabtir e li serê kaniyê wextê ku ew kimya gazên kimyewî avet ew zarokê me şewitî bedenawî ji darbeya 12 îlonê girantir e êrişên li başûrê Kurdistanê dîsa aynê awa ye ji ber vê yekê îcab nake ez bijmîrim yani Roboski ew dîmenên dramatik ku li Roboski mirov dibîne ji darbeya 12 îlonê xirabtir e bila kes ranebe ji me re behsa xeteriyên 12 îlonê neke di rewşa îro de بله راست yani 12 îlonê mîna ku merû bîranîn behs bike mîna ku merû bêje salvegera rojekî pir tarî ye salvegera rojekî tarî ne destpêka rojekî tarî ye û belkî destpêk jî ne yek ji rojên tarî ye ji ber ku mamoste beriya wî jî heye beriya wî jî heye yek rojekî me ronahî çê nebiye bi dewleta Tirkiye re tu jî westiyê mamoste em dî xatir ji temaşevana bixwazin ادی ام بیجین یعنی او روزا 12 ایلول براستی روزن رش بخور آنین که حتی روزا ایروجی او ذهنیت چه ده قالب مسلمانه که سلفی رادیکالی وکه اردوغان آنجی فاشیسته که وکه او برپسیاری مهپی باخچلی نه گهراندیه او زیده تر جوی دمیج القامشلو قتل عام چکرن دجی کردا ایروجی لهر دریر با شور با کور اگر روزه که بوجی روش حالات جیه چکین دستی تنیشن به هر حال ما ایرو بحثا
دو مجارین گرنگ کو گریدای قدرا کردان هاتنا مسعود پزشکیان بو عراق و باشور کردستان و کوریدورا زنگزور کر و پیراجی مجارا سیا گرنگ جی کو بسری خو تشتکی گرنگ او 12 ایلون 1908 آیا کو لپی سالن دریش چلو چند سالا انهاجی سرکشیاوی اردوغان این کارگر نجداج مجیب ذهنیتا جنرالین ویدمی هشتاجی او روش لکردستان بردوامه هشتاجی سازین ما زمان ما حبونا ما ناسنامه ما قدقه هیوی دارم امروزه که کاره که بکن کو دما پزشکیان تی ترکیه لآمد جی به کردی باخوه و ده قانونا بنگهینیا ترکیه دا وکه بندا سی یا قانون اساسیا عراقی کل 1958 به وگره بارزانی جو روسیه عبدالکریم قاسم تیدا دا دیار کرن که عراق ولات کرد و عربایه روزه که ده قانون اساسیا ترکیه دا جی ام همه حول بدن که بنویسن ترکیه ولات کرد و ترکای ایدید پارلمان دا نبیجن او زمان ناسکری چیه بلکه بچون خوفیری زمان کردی جی بکن وکه کو مسعود پزشکیان به کردیه که خوش دا آخواد بنویسه حتی جیه که دا ما سمینار جراتی پیشکی کرن او جی آماده ایکی ایرانی دی بیجه زاراوا کردی دی بیجه نخیر کردی زاراوا نینه لپیش هزاران خوندوانه دی بیجه کردی زمانه سانه ایدی انسان به منطق و معقول حالا یک شور از جبری واد بیجم یک ریک تنه هیه که ترکیه که چوا که ترک دی بیجن ترکیه پرچه نبه تنه یک ریکه دولت ترکیه لسر دوی سروکوماری خواه سروکوزیری خواه سیاست مداری خواه جو کردان لیبورین بخوازه جبر همی تشتی که 700 سال آنیه سر کردان همی گرتین لزیندان سر بس برده دموکراسی که رادیکال ترکیه پیک بینه کرد ترک آسوری ارمن همی ملتین کل ترکیه لسر آخا مسوپوتامیا و آنادولیه دجین ببن خودی عینی حقی المجلس ببن خودی عینی نونری لگوری هجما روان البت و دمه ترکیه دکاره بفلته جب هرچه بونه او پیراشی اگر نکه محکوم پرچه بونه جبر که کرد یعنی بوی شکلی جیان نامشه هجما را کردان زیده بیه منطقه کردان مامسته پر نوجم بیه مدرن بیه پیشکتیه علم یعنی کرد دید بن خودی علم کردان دنوا خود شورشکی جواکی پیکانیه بوی شکلی بوی منطقی را جیان اصلا تجار نکارن قبول بکن یعنی خواب بتقینن بوی شکلی جیان نکارن قبول بکن تشتا که ترکان فهم نکریه اوه جه ترکان و تری کرد هی مروفین برینه مروفین شونواماینه فئودالن جه جیان فهم نکن جه سیاستی فهم نکن ام بشکلی که ام وانا هیدی بکن ترک او دور گربافو دبی انسان در که بون ترکان بدن اقناع کرن ترکان بدن فهم کرن سر وقت کرن که کرد نه کردن برینه کردان شورش پیکانیه دنوا خود ما مسته کرم که ادیم ادگو یعنی گوتنا داویشی رهبرین کردای کویرو دست وان دا گرتینه اسیرن وک سرو جالان دمیرتاش او همو رهبرین مین حرکت سیاسی به تایبت جنین کرد بین فری درسا دموکراسی براتی حوالتینی جهف حسکرینی دموکراسی چکرنی که سکولار ببین هیویدارم او منطق او لوگیک بک هوسری اوان ریبرین شوینیستین که ایرو ترکیه به روید بن و ترکیه دوار آبوری دا اگر وها بچه یه ایران گله خراتر ببه هرچند دور پیچا آبوری جهل آمریکا و یکتی اروپا لدور وان نینه لهم ایرو دبینین روشا کریز آبوریا کل ترکیه و الباکور کرسان هیا جیا ایران لگردهات خلقی گیمتر یعنی خرابتر نبه گیمتر نینه گلک سپاس بو تبادرانه هیشا مالا تیابا ککشر از تبریکم و از تهانک تماشاوان خورا بکم صحبته مالا تیابا هر هبی دمی پیش مده میدیسا به هفرابن سرچالا
بله هوانو از هنک حالی و پرسم یا دوی نابری ده وقتی کو کاکشار داخفی از کتم هنک و مالپرا ایکسی لید نیرم کاد درباره مالباتا نارینی ده چته گوتن دیا نارینی ده بیجه افترال من نکن یا يعني دبيجي او سلامة او ابي يكون ها حبسي ده دبيتو على قمبتن افتراكي وصل منكن ميريك دبينا تليفوني مكريه ونجي هاتيه ونجي ما هفدتيه ويروجي او 22 كسين كو هاتنا بنشاف كرنها تف درخصن لها همبري حاكم نوچين وسا هنا درباري ناريني ده دياوي يعني دبيجي بتو شكلكي من و ابي ناريني ما هف ناديه في افترايل منكن دبيجي وكي دين سروکی باروی نهایت ارند بیجه 29 روزان جبرکو بدن دبنی آوی دمایه ریچین دنیا یک کسی که دن لسر بدن نارینی نهات یک کشف کرده دما اوتوپسیه ده تشتی وصا هنه وکی دن اری yani iftiralı insana nekin ya birey narini şuka dağıfı yani onu bu xazin sıkarım vekim ama yani tev dibêjin dibêmizan kî kiriye ama tiştekî din jî heye ev nevzat binerin ez fotoğrafî nîşanê wedim ya nevzat li pişt wî al heye ala Hizbullah wî rojê Hüdapar derketiye dibêje em da kesekî endamê me nine û li ji vî gundî Hüdapar tune ya dikare ji gundê we be jî dikare hebe jî dikare endamê te be jî mesele ne ye we binêrin short news min jê girtiye ka binêrin na ev kesê ku bedena narînê narîn xistiye torbe biriye xistiyên çal newalê û li pişt wî ev heye ev ne ala min e ev fotoğraf jî min xwe çê nekiriye min montaj nekiriye ev ala kî ye ala Hüdaparê ye wezîfedar e nava wan da ye tim bi şev û roj nava wan da ye ev al ne ala min e ala wan e çi bikim yani çi bikim niha rûyê wî ev e mêrik îtiraf dike dibêje min kiriye ama kî kuştiye çawa kuştiye em nizanin derê wî derketin holê îfadeyê yekem ê dibin çavan da cuda bû dibêje ez çûm nava gund bi seyara xwe cenaze da min li wê derê li nava gund min xistiye nava torbe biriye nava çem di îfadeyê xwe duyem de jî berova jî dibêje dibê min cenaze girt di encama tehdîta ap gotiye tu vî cenazeyê digirî bigire nagire ez tê dikujim te û malbata te dikujim vîya bihere veşîre ya mantık tê tune ye tiştekî wisa ne tê gotin ne mirov dikare bibêje tiştekî wisa nakeve serê min di îfadeyê duyem de dibêje min cenaze girtiye biriye malê li malê xistiye torbe ya henekê xwe bi aqlî însana dike însanekî cenaze teslîmê te dike tu dibî malê dixî torbe yani ez hişê mirovan disekine yan jî va ev însanekî profesyonel e henekê xwe mirova dike dixwaze rêçê bide wenda kirin hatiye wezîfedar kirin gotiye tu çi dikî bike rê çi wenda bike yani wext bide wenda kirin niha wext wenda dike êdî li gund çiqas çek û sîleh hene êdî vaya çima daxuyanî wisa berova jî dide ew tiştek û aniha tê hişê min wext dide wenda kirin wexta dozê çünkü doz çiqas zû bi encam be ew qasa rast derdikeve holê ama tu zeman bixîna berê tu nakokiyan bixîna berê însana meşgûl bikî hişê însana tevlihev bikî ev zêdetir tevlihev dibe ez bi xwe ji ap nakevim şikê yani tu sebebê ku ap rabe biraziya xwe bikuje ez nabînim nakeve serê min yani bila narîn eyba herî mezin jî bibîne ez bar nakim ap karibe biraziya xwe bikuje yani sebep tune
taciz, tecavüz ez nizanim narîn nûçeyekî din ava mûviya dibîne ne em bevra dixwîne binêrin hevan me narîn ama vê Ferîd Demîr dibêje. Ferîd Demîr cana got tiştê rast dibêje, cana tiştê nerast dibêje. Yani insanê ku herî zêde bi dayîkê re röportaj pêk anîye Ferîd Demîr e. Ama di nava daxuyanî wî de jî nakokî heye. Cana dikeve meseleyên magazîn, cana ku sırf ji bo were temaşekirin tiştan dibêje, li hev tîne, insana sûcbar dike, qenaeta xwe ya şexsî dibêje rast dernakeve. Yani madem tu rojnamevanê tu li herêmê yî tu axwasa röportaj çê dikî bi dayîkê re, tu çima van gotinê xwe, van pirsê xwe li dayîkê nakî. Narîn mesela dibêje roja herî dawî ku narîn hatiye dîtin dayîka wê 3 jara telefonê apî wî kiriye. De were ji nav derkeve. Yani ev û dixwazim vê guderkin. Yani tamam em guderkin. Çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. O amcaymış. Şimdi o gün hiçbirimiz köyde değildik. Zaten net bilmiyoruz hiçbir şey. Hani bizim sadece dediğimiz tek şey şu. Amcam da olsa, en yakınım da olsa, kimin birazcık tırnağı varsa alınsın. Cezasını çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. O amcaymış, buymuş, şuymuş. Kimseyi savunmuyoruz. Benim bacımı benden aldılar. Kimin bir tırnak kadar eğer bu işin içinde parmağı varsa, şey varsa biz sadece onun cezalandırmasını istiyoruz. Ben kimseyi de savunmuyorum. Bu herkes için geçerli. Bütün ailem için. Ailem ve ailemdeki herkes. Kim olursa olsun. Eğer benim bacımı öldürdülerse, bize bu acıyı yaşattılarsa abi onlar da çeksin. Cezasını yazsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Kimseyi de savunmuyoruz. Adalet neyse çıksın, onu istiyoruz. Senin için ailesini savunuyor dediler. Yok abi bak sadece şunu dedim ben. Şimdi köy ortamında büyüdüğümüz için aileyle birbirine olduğumuz için insan konduramıyor. Ama bunu her defasında diyorum. Kim olduğu hiç fark etmiyor. Bak hiç fark etmiyor. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Eğer birazcık da işi yani parmağı varsa tutuklansın abi. Cezasını çeksin hiç umurumda değil. Eğer o küçücük kıza kıyıldıysa ve bilen Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini sen de gördün. İfadeleri var. Ahırın Kader hakkı Nevzat da çı dibêje em jî guderkin paşê. orada narin bir şeye şahit olmuş olabilir diyor. Bu ifadelerle ilgili sen ne söylersin? Şimdi abi siz az çok evin etrafını gördünüz zaten değil mi? Şimdi saat 4.30'a kadar zaten 14-15 yaşındaki Muhammed Güran kardeşim evde. Eren evde. Yengem çay içmeye gelmiş. Enes Güran tepede. Ayrıca Enes'in 2 arkadaşı tepede. Yani böyle bir şey olması sence güpegündüz ortasında olması imkan... Sence şey mi? Olabilir mi? Na rast dibêje yani nakeve serê min. Yani nava rojê muterin îftira li diya wî û apî wî dikin işte bi hev rabûne de tiştê wisa nebêjin. Vena canan ji bo piçûxistina Kurdan çapemeniya Tirk bi zanebûn dike yani. Mesela du ez numuneyek bidim we ez ji we re bêjim. Du nûçeyek heye vê derê de nûçeyek heye. Li Tekirdağê mêrikekî bi jinekekî re zewc ye. Keça jinikê heye 2 sal ye. Ew mêrikê li Tekirdağê çûye taciz, tecavüzê keşkê kiriye, keşka 2 salî nexweş ketiye û rakirine nexweşxanê. û keçik ez bar dikim miriye. Yani bifikirin. Ev jî li Tekirdağê çêdibe. Yani di va meseleyên bê exlaqî de, di cînayetan de, kuştinan de dibe meriv li netew negere. Li Amerîkayê jî çêdibe, li Ewropayê jî çêdibe, li Swêdê jî çêdibe, li Swîsrê jî çêdibe. Tiştê wisa hene. Di nava Kurdan de jî elbet çêdibe. Ev nayê maneyê ku hemî Kurd weke malbata Gürenin. Malbata Güren jî yani dibe ku malbatek ji rêzê be. Yani ez ranabim vê malbatê sûcbar nakim. Yani di nava 2-3 heftên borî de ji ber hestên ji ber ku merû cana hestiyar dibe ji devê mirovan cana hin gotinê xirab derdikevin lêbelê heta ku mirov neçe însanekî negire di lêpirsînê re derbas neke sûçî wî tespît neke mirov nikare sûcbar bike. Zehmet e, zor e. Ev dikare were serê her kesî. Mesela bifikre di nava malbatekî de kesekî xirabî kiriye yani jî mümkün e yani
اما تو رابی مالباتا گرن به تمامی سوجبار بکی یا نوا مالباتا گرن در بکو ولات پاریز هبن بکو انسان باش هبن ولو کو قط نه ولات پاریز بن جی انسانش رزه بن مال کردستان 30 میلیون انسان هیل باکور کردستان محمی ولات پاریز ما مرود کرده حمیه سوجبار بکه herkes ne mecbure welat parêz be herkes ne mecbure jaliyê siyasî ve bimirabe weke me bi fikre ama belkî jî exlaqê wî jî de ye xwedî ola xwe ye girêdayê jiyana xwe ye û hewl dide ji xwe re debara xwe bike di nava vê jiyana ku jê re hatiye veqetandin ji ber vê yekê wextê ku bikeve nava sûç zarar bide gundên derdorê zarar bide cîranê xwe bi dewletê re bikeve nava hevkariyê ji bo kuştina derdorên failî meçûl bana hemîd kevin sûç ev jî ji bo sûçê wan were tespît kirin lêpirsînekî ciddî lazim e lêpirsî jî ne lêpirsîna dewletê lêpirsîna adaleta Kurd dibêjim wextê ku adaleta Kurd tune ye mehkemeya Kurd tune ye tu nikarî kesekî sûcdar bikî ji bo tu kesekî sûcdar bikî binêre ev vê tiştekî pir muhîm dibêjim ev ya ji siyaseta Kurd re dibêjim ey Kurdno, ey siyasetmedarên Kurd, ji bo ku hûn karibin însanekî sûcdar bikin bi xiyanetê, dibe pêşî mehkemeya we hebe. Mehkemeya we jaliyê Kurdistaniyan ve were naskirin. İnsanan derbixin pêşverî wê mehkemê, pêşî sûcdar îlan bikin, mafê parastinê bidine, paşê weke xayîn îlan bikin. Ha hûn bibêjin mehkemeya Kurd tune ye, wê demê tu nikarî însanan xayîn jî îlan bikî. Ev şûsa ye. Wê demê em mehkûmê mehkemeyên dewleta Tirkiye ne. Em jî mehkemeyên Tirkiye red dikin. Wê çawa be? Em dizî xwe, tecawuzciyê xwe, qatilê xwe, xiyanetkarê xwe em çawa mehkeme bikin? Ji me re mehkemeyekî Kurdî lazim e. Mehkemeyekê netewî. Ya? Justice nasyonal. Ez xatir cevab bixwazim ka ev Camîr çi dibêje ya birayî ev kesê ku li ser goristanê digiriya digo xwedê bela we bide û nalet hele li perê we ev bû. İmkansız bir şey. Biz onu diyoruz zaten. Tepenin üstünde o çocuklara da sorduk. Amcam Sami burada. Abi diyor biz 7.30'a kadar falan burada görmedik. Zaten seslenmiş. Görmese de sesleri gider. Nevzat'a seslendiği yerle Enes'in olduğu yer daha yakın. Enes'e ses gitmesi lazım ya da o çocuklara ses gitmesi lazım ama nedense onlara gitmiyor ama Nevzat'a gidiyor. Bunu diyorum abi sadece. Peki Nevzat Bahtiyar'la ilgili ne söylersin? Nevzat Bahtiyar peki bu cinayeti işlemiş olabilir mi? Abi şu an sadece şunu söylüyorum. Yani şimdi benim 21 yıllık komşumdur. Ben 21 yaşındayım. Yahu insan konduramıyor. Ama zaten kendisi açıklanıyor. Artık zaten biliyoruz odur. Bizim sadece demek istediğim şey şu. Nevzat'a yardım eden, Nevzat'la bir olan herkes alınsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Sadece Nevzat'ı tek değil. Kimin parmağı varsa yargılansın abi. Bu amcan olsa bile mi? Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Birazca şey varsa eğer o kıza kıydırlarsa bunu da çeksinler abi. Gelsin cezasını çeksin. Biz bunu Eyvallah rast dibêje. Yani pir asil jî tevdigere. Yani dibêje malbatekî kevnin malbata güran rast e malbatekî kevne li wê derê bawer dikim bana ya şeyxin ya melene yani alimin malbatekî kevn ya herêmê ye ama hevalê me çawa neçûne bi gund re têkilî çê nekirine û gund çima ne zêde welatparêze ez wî nizanim. Ez nizanim. Dedît hevalê me herêmê baştir dizanim. Melek Guranî kesekî naskir ye li wê derê. Kevne jî. Îja fakat meriv diçe yani meriv diçe gund. Ew neyên jî bi şiklekî tekîlîya wan dewletê re çêbiye. Kî pêşî tesîr li însanan bike ew bihêze. Eger tu nikaribî tesîr li însanan bikî wê demê xwe di lêpirsînê re derbas bike. Çima tê tesîr li min dikî ez dibêjim erê tu çima tesîr nikarî tesîr li malbata güran bikî û paşê jî wan sûcdar dikî. Wê demê tu zayîfî. Wê demê tu nikarî yexna bikî. Ya ew oldar bûne te ola wan piçûk xistiye nizanim. Yan ew alîgirê dewletê bûne menfaetê wan li cem dewletê bûne û te nekariye tu wan îxna bikî ku menfaet parêzî tiştekî dermirovî ye.
di berdêla kuştina însanan de. û te nekariye îqna bikî ew jî cahîl e nizane û çûye ketiye daqîqa dewletê. Dibe ku tiştî wisa hebe. û yaw Hüdapar kî ye? Hüdapar li ser kîjan îdeolojiyê dikare însana îqna bike ku em însanên modern mûjen nikaribin îqna bikin. Yani heyfa mirovan pê tê heqetin ya. Mirov çawa dikare xwe qiyas bike? Yani gundekî nava atmosfera min, nava coğrafya min çawa dikare dibin navê ol da biçe bi Hizbul Kontra ra tekilî çêbike bibe endamê wan û tu jî rabî sujar bikî ya nakeve serê min. Nakeve serê min divê em li xwe vegerin. Em xwe di ber çawara derbas bikin. Yani her insanekî me eger beleş her insanekî me rahetî were û bibe erê Hüdapar dibêje welhasıl yani Hüdapar jî dibêje ew ne endamê min e falan bêvan. Tiştek ku min dixwaz bibêjim her insanên me werin bixwe bibin welatperêz. Wextê ku werin bixwe zanabin, bixwe rêxistina xwe pêk bînin. Wê demê pêdivî bi me namîne. Pêdivî bi hêza lokomotîv namîne. Pêdivî bi aliman rewşenbîran namîne. Ya erk û wezîfeya rewşenbîran ya siyasetmedaran çi ye? Em çima awqasa wezîfe didin hev? Em çima hilbijartin didin çêkirin? Çima meclis heye em însanan dişine wê derê? Ji bo bandor li însana bike? Çima şarêderî heye ji bo xizmetê bide? Ji bo xwe bi civakî bide qebûl kirin. Wextê ku herkes bi xwe were wê demê mana te çi ye? Tu şefî, tu axayî, mana te namîne. Yek manekî te heye tu bikaribî însanan îqna bikî ku ew kolene û bindestin. Eger tu wê wezîfeya xwe jî pêk nayînî îcab nake. Ez xatir ji we bixwazim ez zanim êpê wext dereng bû. We jî sebir kir îro. Bi Xwedê min bizanebûn wisa dirêj kir. Kêfa me hat. Kêfa me hat min dirêj kir. Didî em ser kêfa xwe tevdigerin. Çi bikim? Tamam e. Ama eger hûn biçin vîdeoyên me berê jî temaşe kirin ez kêfxweş dibim hevano. Ez dibînim hûn pir zêde nabin abone. Binêrin eger hûn bibin abone ev weşana me zêdetir diçe ber rûpelên xelkê. Xelk zêdetir hêsantir dikare bibîne. Ji kerema xwe re eger hûn bikaribin vê alîkariyê bidin vê kanalê kêfxweş dibin. Hûn bibin abone dewleta Tirkiye nikare we bibîne hûn bûne abone kîjan kanalê. û ne sûçe jî. Yani tiştê ku em dikin heqaten ne sûçe. Em tenê teşhîr dikin. Sûç li ortê hebe em sûçan teşhîr dikin derdikin holê. Wekî din ême sûçê me tune ye. Em însanên pir pakin. Em şeffafin. Em zextê zorê li kesekî nakin. Em tenê zext û zora ku li însana hatiye kirin teşhîr dikin. û ji ber vê yekî abonetiya kanala me ne sûçe. û xuya jî nake. Xuya jî nake. Ez ji genca ra dibêjim bavê xwe, kalê xwe, diya xwe, xaltiyê xwe, telefonê wan jî hûn bixin YouTube'ê, YouTube lê bar kin û bibin abone kêfxweş dibim. Êde bi xatirê we bi hêviya rojên azad çi dikin bikin bila bedew be. Em ji ke kişar orama ra jî spas dikin ji bo tevlîbûna wê. Dem baş, silav, hirmet.